Lakhipur online puthok saba December ki tang mari yumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada marui papao. Bangladesh ta thokliba irang ge mayokta silchar dangarang yaning dabagi kholau laukre. Manipur High Court na Laisram Komal Babu Mangke bagi matangda inquiry committee ma semna na bakhangan kre. Nupi oibi singi matakta chathaba ot nebagi mayokta gender based violence campaign jiribam da pangthokre. Manipur ge oirak liba phibam asina mobile internet ki athingba December gi manga phawba sangdokan kre. UCM gi Moirang Kuno unit hangdokre. Taruk Suba M. Deb Singh Memorial Academy Badminton Championship Binakandi Part 2 da hawdokre amasung ahanba North East Para Sports Meet ta Manipur na medal tarani thoi lorokre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Bangladesh ta masing likpa kanglupu ot naibiba amadi phajinduna thamliba Chinmoy Krishnadas pu khudakta thadokna na dabi tawratuna ngarang silcharda Indian Forum for Bangladesh Peace haina mingthonba lupasina yaningdabagi khongset ama chatkre. Khongset asi haudringai gi mamangda silchar gi DSL lampakta miyam gi oiba mifam ama pangthoktuna Bangladesh ta haujik oiriba phibam gi matangda Bangladesh lenga ki mayokta pendaba wafam kaya phongtoknakhe. Mifam asina Muhammad Yunus ki Nobel mana lawthokadabani haina sudabi tawkhe. Masiga loinana Bharat Bangladesh ngamkhai sil tawgadabani Bharat na Bangladesh ta mai piba thinggadabani amadi mafam asigi pochai sing lebak asida sijinaba lepkadabani haibana chingbagi kholaw lawkhe. Khongjang aduda aksa gi rupam nandi purkhaista journalist amadi kabi Otindas amadi Shankar Dega loinana tongan ba mandir kaya dagi lakiba mayoi kaya su thormadu saruk jakhe. Panbayai Bangladesh Sanatan Jagaran Manch ki wangang loisu oiriba Chinmoy Krishnadas na luchingduna Bangladesh ta Hindu singbo ngakpi senbina na bachat ki bareli amada mahaki mathakta ain gi wangbada thabak chataki haibagi maralda haukiba November gi kunmanga Dhaka airport tagi mahaku phaki bani mahaki bel gi hearing ngarang pangthokani haina tawramba dusu January gi tang ani phawbada jaithokre haire এবং ইনুস সাহেবকে বলতে চাই আপনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আপনি শান্তির দূত হয়েছেন কিন্তু আপনার দেশে তো অশান্ত কেন আপনার দেশ যেভাবে অশান্ত আপনি আপনার একটা দেশ সামান্য একটা দেশকে আপনি সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না এটাই আপনার ব্যর্থতা আপনি নোবেল পেয়ে আমি নোবেল বিজয়ী যারা আছেন আমি তাদেরকে বলছি আপনারা প্রতিবাদ করুন এই শান্তির দূতকে আপনারা অচিরেই সেই নোবেল পুরস্কার থেকে বহিষ্কার করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি Manipur High Court na Laisram Komal Babu Mangke bagi matangda inquiry committee ama semna na bakhangan kre. High Court of Manipur gi Chief Justice anigi division bench na ngarang takiba rai amagi matungina Laisram Komal Babu hariba miyoi asi kanaguma miyoi kharana namduna phaduna pukhibra natraga masa matomata lot khibra haibadu khangdokna na ba inquiry committee ama semna na bakhangan khibani haire. Hairiba committee asida Kangpokpi Jila ki District Magistrate Yankhai Suba Mountain Division ki Commanding Officer Singh Sujawi Hairi Hairiba Thijinbagi Thabak asida Laisram Komal Babu gi imung manungi miyoi sing nasu hiramasiga mari leinaba makhoida leiba document natraga record sing piduna committee asida mateng pangba yagani so hairi Nupi oibi singda chathariba miyot minegi mayokta lepminabagi wakhalonda yumpham oiraga gender based violence campaign Manipur State Rural Livelihoods Mission MSRLM Jiribam District na ngaklo piriba Thauna Laibi Village Level Federation Lengang Pokpi Hilghat Gram Panchayat Langai Ngambi Village Level Federation DLF Dibong GP Jiribam Block ki SHG members singna rangoli jekpa gender place wasak minaba amadi hiramasi matangda miyamu bhab tahanbagi khongset na chingba pangthoktuna thoromasi pangthokre yumdagi auraga pisingi damak mayok nagani amadi letmin nagani Nupigi mayok da chatpa hingsa yaninde nupigi mayok da chatpa hingsa yaninde icha nupa chap manaba mikenda
Manipur की ओइरकलिबा फिबम मसिना मरम ओइरका मोबाइल इंटरनेट की अथिंगबा दिसंबर की तांग मंगा फावबत सांगदोकनख्रे मोबाइल इंटरनेट सर्विस की अथिंगबा सी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्चिंग कांगपोकपी चुराचानपुर जिरीबाम अमदी फेरजोल जिला सिंगदा दिसंबर की तांग मंगा की नुमिदांग वायरम पुंग मंगा का मिनिट 10 मंगा फावबा अथिंगबा सी थमले हाइरे United Committee Manipur UCM Moirang Kuno Unit Hangdokpagi Mipamama Nganu Leima Lairemi Community Hall Moirang Kuno da Nongmaijing Nimita YK Dhiren President UCM Laisram Mangol Jau Amadi Ningthaujam Ongbi Nungsina Tharomapu Sing Oiduna Pangthokre Tharomapugi Warolda YK Dhiren na haikibada Handak Yankhaiteret Suba Mountain Division Leima Khongdagi Mafam Khangdana Leiriba Laisram Komal Babugi Daita Mountain Division asigi GOC na pugadabani loinana athuba matamda puthokadabani loinana police station tarukta nauna apaspa thamjalakpada masida mipaiba miyam gi langtaknaba aduga masigi mayokta changsinbagi iho hena mathau tahalle haike mifamna mairenbam itomchabu chairman Laisram Brojenbu General Secretary amadi Laurembam Gopenbu Secretary Organization khanduna anoba thausil kanglup semkhe Tugai na buhona rakpada adu laba India na kamai toge harakanda ai koi kaidong ngai da su India da nongmai kapta ba kaidong ngai da su India da gi soto khai na tage haida ba kuki gi lalho ba masa nongmai pai ba koi militant sing siga ai koi India government ga ai koi ceasefire su wana koi suspension of operation na torokanda chu to na la kanda makoi sing ke nongmai pai ra kanda free and freer movement Singi jaga singsi da makoi na free da thawak to ya halle free da thawak to ya ramni na makoi ki political agenda du engine na bona bada ha na lejari ba kang masa singse masi da makoi na threat to we ba kamai na no ye khoi da yaw ko da bani ai khoi na hari wo posi ya ga da bani si ya dra ga di noi jerak phangani na khoi adu to ko da mi na khoi na hai ba ai khoi na pi wa si da gi na khoi ji hen to pa ya ro ye na miyam sing du gi personal life da Lairiba community ethnic community masa sing the threat or Taruk Suba M. Deb Singh Memorial Academy Badminton Championship 2024 Ngarangdagi Kasar Binakandi Part 2 da Laiba Academy asigi compound da Audokre Championship asida under 13 single under 17 single men's open single men's open double Ladies Open Single, Mixed Double, Veteran Double Amadi, Veteran Super Double 90 Plus na chingba Badminton masana sing sanaragani. December ki taruk phawba chathagadoriba championship asigi matangda akopa marol khangbining basingna mobile number 9435175518 natraga 8133052383 number asida paw phawna binaba hairi. Bhakti versus TH Shurchandra. Court number 1, Bhakti versus TH. Guwahati ki Indira Gandhi Athletics Stadium da mamang thagi kuntaretagi kunmapan phawba pangthokiba ahanba North East Para Sports Meet 2024 da Manipur Paralympic Sanaroi Nipana gold manga silver ahum amasung bronze medal ahum phangduna apunba medal masing 12 phangbangam kre Loisinbagi Thauramda Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sharma Organizing President Rini Kibuya Sharma Loinana North East ki Paralympic Committee ki Thaupu Pamioi Kyasu Thauramadu da saruk jakhi Loisinbagi Thauramga mari Loinana Assam ki CM na Paris ta handak ta pangthokiba Paralympic Games ta India ki Paralympic Sanaroi singna gold 8 silver 8 amadi bronze medal 12 ga loinana punna medal 18 phanglakhiba dubu singtharaduna Olympic sanaba chaliba able sanaroi singna phawbada phangbang amdraba medal masing Paralympic sanaroi singna phanglakpada harau nungaiba phongdokhi sanaba sida Manipur gi Paralympic sanaroi nipan amadi chief dimension oina Dr. Kiran Jendrambam amasung head coach oina Birendra Singh Kangjam President Paralympic Committee Manipur Coach Guru Aribam Ranjan In charge Manipur State Para Squad Women oina Moirangthem Sandhya Devi Assistant oina Ketrimaim Kenoris amasung Moirangthem Nina sarukjakhi
example of this realization. In 2024 Paris Paralympics, India achieved a historic milestone by winning 29 medals, including 7 gold, 9 silver and 13 bronze. हमारे जो ओलंपिक टीम है, ओलंपिक टीम में भी ओलंपिक में इतना मेडल ना जीत पाए जितना मेडल हमारा पैरा ओलंपिकों ने पेरिस में जीत के लाए हैं। 2020 में हम 19 मेडल मिले थे, लेकिन 2024 में हम 29 मेडल जीतने में कामयाब हुआ, 10 मेडल में इजाफा हुआ। खंगनजबा मा लखीपुर वेस्ट बाजार की PHC मनाक्ता लेरिबा हेल्थ केयर फार्मेसी दा मखल मखा अना लायेंगी दमक ममिंग लेरबा डॉक्टर के अना लायेंग दौरी आर्थराइटिस, पैरालिसिस, डायबिटीज, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी दनुंग लेबा अमदी लिवर चाउथोकपन चिंबगी दमकता डॉक्टर एन रंजित सिंह MBBS DMB DSC ना सगोलसेन खुदिंगी नुंथिल की पुंग अमदगिना नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फावबा लायेंग दौरी अदुगा डायबिटीज की लमदा थोइदोकना खंग हैरबा जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित टिका MBBS MD ना जुमसा कैसा खुदिंगी नुंथिल की पुंग अनिदगी नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फावबा लायेंग दौरी अदोंगी खुदोंचाबा मतुंगिना मोबाइल नंबर 9612167161 नंबर असिदा मांगजौना बुकिंग तौबिननबा लखीपुर वेस्ट बाजार की PHC मनाक्ता लेरिबा हेल्थ केयर फार्मेसी की माइकेदगी खंगलकली। एनर्जी हीलिंग सेंटर नेचुरोपैथी एंड मैग्नेटोथेरापी हॉस्पिटल मफम असिदा स्टीम बाथ, हॉट वाटर इमर्सन बाथ, काइरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग, योगा, इंफ्रारेड, क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी, चक्रमाट, स्पाइनल न्यूरो मैसेज एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सिरोधरा मैसेज न चिंबा चौखटलबा महौसागी लायेंग पथापसिंग असिना डायबिटीज, किडनी अमदी लिवर के अनाबा, पैरालिसिस, सयाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, ख्वांग नाबा, खू नाबा, नर्व की अनाबा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, नुपी की लैना अमसुंग नुपा की हक्चांग थोंगी लैना लोइनना हक्चांग सिकपा साबा अमदी जॉइंट पेन लायेंग जरी मसित सुनतना मिपुम खुदिंगमकना हक्चांग फना लैननबा स्टीम बाथ अमदी पंचकर्म तौबिदुना हक्चांगी हु चेनबा टॉक्सिन लौथोकपा याय लेंसिन बिरगो एनर्जी हीलिंग सेंटर रोंगपुर पार्ट 2 अदुगा सिटी चेंबर ना फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिल्चर 1 दनी एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9395732456 नंबर असिदा कॉल तौबिरकनबा निंगसिंगजरी। আমার বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না, হাতত ব্যথা আসলো, এখন তোরা বাঁকা গেছে, পাউটাও পাততে পারে, আগে পাউটা খারাপ থাকতো, পাউটা ভালো করে ফালায়, হাতটাও একদম বুট করে রাখতো, এটা এখন এমনি এটা করতে পারে। হ্যাঁ, আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা, আমি বলজুর থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য। আমার ব্যাক পেন ছিল, আমি অনেক জায়গায় দেখাইছি, দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি, মেডিসিন দেখাইছি, কোনো সাকসেস হয়েছি না। স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি যাই আর কি আমার বাড়ি। अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुक हन्ना बांग्लादेश ता थोकलिबा इरांग के मायोक्ता सिलचर दंगरांग यानिंगदबगी खोलाव लाउख्रे मणिपुर हाई कोर्ट ना लाइस्रम कोमल बाबू मांगखेबगी मतंगदा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमननबा खंगनख्रे नुपी ओइबिसिंगी मथक्ता चथबा ओट नेबगी मायोक्ता जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन जरिबामदा पांगथोख्रे मणिपुर के ओइरकलिबा फिबम असिना मोबाइल इंटरनेट की अथिंगबा दिसंबर की मंगा फावबा सांगदोकनख्रे UCM की मोइरांग खुनौ यूनिट हांगदोख्रे तरुक सुबा M देव सिंह मेमोरियल एकेडमी बैडमिंटन चैंपियनशिप बिनाकांदी पार्ट 2 दा हाउदोख्रे अमसुंग अहानबा नॉर्थ ईस्ट पारा स्पोर्ट्स मीट ता मणिपुर ना मेडल 12 लौरख्रे। लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।